ibihano biza kuba byakemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Mu karere hari kuba harabonetse amahoro mu myaka myinshi ishize. Niyo magambo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yakoresheje mu kugaragaza ko ibihano Amerika yafatiye General James Kabarebe, General Retired James Kabarebe, imushinja uruhare mu ntambara ya 23 yahanganyemo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari ibintu biraho gusa bidafite aho bishingiye ndetse nta ruhare na ruto byagira mu guharanira amahoro arambye mu karere. Umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kuri wa kane nibwo Amerika yatangaje ko imufatiye ibihano biri mu rwego rw'ubukungu. Reka tuvuge kuri ibihano icyo u Rwanda rubivugaho, ariko turanavuga ku buzima bwa General Retired James Kabarebe. Ibiro bishinzwe kugenzura umutungo wo hanze, Office of Foreign Assets Control OFAC, bya Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo byashyize James Kabarebe na Lawrence Kanyuka ku rutonde rw'abo bafatiye ibihano. Uyu Lawrence Kanyuka ni umuvugizi w'umutwe wa 23 ku rwego rwa politiki. Itangazo rya Minisiteri y'Imari ya Amerika rivuga ko General Kabarebe ari we uri hagati y'ubufasha u Rwanda ruhaye 23 umutwe ONU ishinja ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu uko iyo minisiteri bivuga. Amerika kandi yashyize Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'ihuriro AFC M23, ku rutonde nk'urwo rw'abo yafatiye ibihano hamwe na kompanyi ebyiri zanditse mu Bwongereza no mu Bufaransa nk'uko iryo tangazo ribivuga. Bradley T. Smith wo muri iyo minisiteri ya Amerika yavuze ko ibihano byatangajwe ejo bishimangira ubushake bwa Amerika bwo kuryoza abantu b'ingenzi n'abayobozi nka General Kabarebe na Kanyuka barimo gufasha igisirikare cy'u Rwanda na M23 ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'uburasirazuba bwa Kongo. Abayobozi b'u Rwanda bahakana ibirego abashinjwa na ONU na leta ya Kinshasa by'uko ingabo z'u Rwanda zibarirwa mu bihumbi zifasha umutwe wa 23, bakavuga ko u Rwanda rwafashe ingamba zo kurinda imbibi zarwo byonyine. U Rwanda na ONU bashinja ingabo za FARDC gukorana n'umutwe FDLR. U Rwanda rukavuga ko icyo ari cyo kibazo amahanga adafata nk'igikomeye, ariko ko ku Rwanda ari ikibazo gikomeye. Amerika ivuga ko General Kabarebe ari ugenzura byinshi mu byinjizwa n'u Rwanda na M23 bivuye mu mabuye y'agaciro muri Kongo. Inavuga ko ari ugenzura kuvana amabuye y'agaciro mu birombe bya Kongo akagera mu Rwanda mbere yo koherezwa mu mahanga. Irego byo gucuruza amabuye y'agaciro ya Kongo abayobozi b'u Rwanda bagiye babihakana mbere, bavuga ko ari ibirego bihimbwa n'abategetsi ba Kongo kuko bananiwe gucunga neza ubucukuzi bw'ibirombe, ibibazo barimo bakabishinja abandi. Leta ya Amerika ivuga ko ibi bihano yafashe bireba kompanyi za Lawrence Kanyuka zitwa Kingston Fresh Limited itanga serivisi z'ibiribwa ikora mu Bwongereza na Kingston Holding y'ibijyanye n'ubujyanama mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ikora mu Bufaransa. Leta ya Amerika ivuga ko ibi bihano bivuze ko imitungo yose hamwe n'inyungu by'aba bantu biri muri Amerika cyangwa se ari ibyabo bigenzurwa n'abari muri Amerika bifunzwe, kandi n'ibindi byabo bigomba kubwirwa biriya biro bya OFAC. Abandi nka Sultan Makenga na Willy Ngoma nabo basanzwe barafatiwe ibihano na ONU cyangwa ubumwe bw'Uburayi. Ku kibazo cya Kongo, ibihano by'ibihugu by'uburengerazuba byagiye bifatirwa abantu batandukanye mbere, umusaruro wabyo mu gukemura iki kibazo wagiye ushidikanywaho n'abasesenguzi batandukanye. Leta ya Kinshasa yakomeje gusaba amahanga gufatira ibihano abategetsi b'u Rwanda, kandi isaba amahanga guhagarika inkunga y'iterambere y'u Rwanda irushinja gutera Kongo ruciye mu mutwe wa 23. Nyuma y'iki cyemezo cyo gufatira ibihano General James Kabarebe, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yatangaje ko mu myaka 30 ishize ku mupaka w'u Rwanda wo mu burengerazuba hahoze ingabo zigambiriye ikibi ariko zitigeze zifatirwa ibihano. Minisiteri iti harimo ingabo za Kongo FARDC iri ku Rwanda ifatanyije n'ingabo za Sami DRC, iz'u Burundi, iz'abajenosideri ba FDLR n'iz'abacanshuro b'abanyaburayi barimo 300 baherutse guhabwa inzira n'u Rwanda bakajya baba muri Romania. Iyi minisiteri yagaragaje ko kudafata ingamba zikwiye ku muryango mpuzamahanga no kuri umuhuha iyo bigeze ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ibihungabanya umutekano byagizwemo uruhare na Kongo, hari byo byatumye imirwano ifata indi ntera mu burasirazuba bw'iki gihugu cyowe na Felix Antoine Tshisekedi. Inshuro nyinshi Perezida Tshisekedi yahize ko uko byagenda kose azatera u Rwanda agakoraho ubuyobozi bwarwo. Imbwirwaruhame yafatanyijemo na mugenzi w'u Burundi bahuje ingengabitekerezo ishingiye ku moko, ndetse no mu minsi ishize u Rwanda rwakiriye amakuru ku isaha n'isaha rwashoboraga guterwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibyo kandi binajyanye n'uko FDLR yari ifite ibirindiro mu birometero bike uvuye ku mpaka w'u Rwanda, ihora ishaka kurugabaho ibitero, ibintu yanagerageje inshuro nyinshi ndetse bigahitana abaturage. Mu kwirinda ibyo byose no kubungabunga umutekano w'Abanyarwanda, Minafeti yavuze ko icyo igihugu cyakoze hari ugukaza ingamba z'ubwirinzi ku mpaka wacyo no kurinda ko imitwe yamunzwe n'ingengabitekerezo ishingiye ku moko yagira ibyo yangiza ku Rwanda. Iyi minisiteri yakomeje iti bijyanye no kurinda umutekano w'igihugu ndetse n'icyo turangamiye.
abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kubaho mu mahoro, bakabaho nta mpungenge z'ibibazo by'umutekano muke bishobora guturuka muri Kongo. Iyi minisiteri yagaragaje ko ibijyanye no gufata ibihano muri ubu buryo nta ruhare na ruto byagira mu kugarura amahoro n'umutekano birambye mu bihugu byose byo mu karere k'ibiyaga bigari. Yavuze ko ibyemezo nk'ibyo bifatwa nk'uburyo budakenewe buturutse hanze bwivanga mu byemezo byafashwe n'Abanyafurika, bigatuma n'ingamba zafashwe mu gushaka ibisubizo ku makimbirane zidindira. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda kandi yasabye umuryango mpuzamahanga gushyigikira no kubaha gahunda zo gukemura amakimbirane hisunzwe ibiganiro zafashwe n'Abanyafurika kuko ziherutse kwemezwa n'inama yahuje abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC ni Afurika yunze ubumwe. Iyi minisiteri iti niyo nzira yizewe igeza ku bisubizo hisunzwe ibiganiro. U Rwanda narwo rushyigikiye byuzuye iyi nzira y'ibiganiro. Inshuro nyinshi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakunze gushinja u Rwanda kugira uruhare mu bibazo byayo, gusa yanze gukemura ibibazo ifitanye na M23 ngo baganire. Uyu mutwe we nicyo usaba ni ibintu u Rwanda rutawemye kugaragaza ko arizo nzitwazo zidafite ishingiro ndetse ari bwo buryo bwo kuyobya uburari ngo ihishe ibikorwa byayo byo kwica, kugirira nabi, kuvangura n'ibindi bibi bikorera abanyekongo bavuga ikinyarwanda by'umwihariko abo mu bwoko bw'Abatutsi. Aho gukemura no kumvikana na M23 nk'uko amasezerano atandukanye yasinywa bisaba, Kinshasa yahaye ikaze FDLR inayinjiza mu ngabo zayo, izi neza ko uwo mutwe uhora ugambiriye kugaba ibitero ku Rwanda, banazi neza kandi amahano wasize ukoze mu Rwanda. U Rwanda kandi rwakunze kugaragaza uburyo umutekano ku mupaka warwo ugeraniwe bijyanye n'imitwe yitwaje intwaro ikambitse mu birometero bike uvuye ku butaka bwarwo. General James Kabarebe niwe mugaba mukuru w'ingabo wa mbere w'igisirikare cy'u Rwanda cya RDF guhera mu mwaka wa 2002, kuko mbere yaho cyitwaga RPA, ndetse yanabaye umugaba mukuru w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu buzima bwe yabaye umusirikare w'ibihugu bitatu hari by'u Rwanda, Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. General James Kabarebe yavutse mu mwaka w'1959. Yakuriye muri Uganda aho ababyeyi be bahungiye kubera ubwicanyi bwibasiye abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi mu mwaka w'1959. Gukurira mu buzima bw'ubuhunzi biri mu byagennye ahazaza. Amateka ya James Kabarebe nk'umusirikare atangira mu ntambara yamenyekanye ku izina rya Uganda Bolsho, yatangijwe n'umutwe wa NRA National Resistance Army washinzwe na Yoweri Kaguta Museveni ugamije kubohora Uganda. Gusa bitandukanye na benshi, General James Kabarebe yinjiye muri uru rugamba avuye ku butaka bw'u Rwanda nk'uko yabigarutseho kenshi. Umuryango wa James Kabarebe uri mu banyarwanda birukanwe muri Uganda mu gihe Milton Obote yafataga icyemezo cyo kwirukana abanyarwanda muri Uganda mu kwezi kwa 10 1982. Nk'uko yagiye abigarukaho mu biganiro byinshi yatanze ndetse n'inyandiko zitandukanye z'amateka zigaragaza ko James Kabarebe yari afite nyina wabo wari utuye mu Rwanda, yasuye kenshi mu myaka ya za 80, yari atuye ahitwa Gitengure ubu ni mu karere ka Nyagatare. Mu 1982 James Kabarebe rero yirukanwe muri Uganda kimwe n'abandi banyarwanda mu itotezwa rihambaye bakorewe n'ubutegetsi bwa Milton Obote. Abo banyarwanda rero bageze mu Rwanda, leta ya Habyarimana nayo yanga kubakira ivuga ko atari abanyarwanda. Iyi leta yahisemo kubashyira mu nkambi, nyamara ari abanyarwanda kavukire mu gihugu cyabo. Icyo gihe General James Kabarebe byamutwaye iminsi 21 kugira ngo agere mu Rwanda avuye muri Uganda, kuko we nabo bari kumwe baje barongoye inka nyinshi bagenda n'amaguru. James Kabarebe na bamwe bo mu muryango we n'abandi batandukanye igihe bageraga mu Rwanda bajyanywe mu nkambi zitandukanye zirimo ahitwa Mahega na Kibona. Icyo gihe we nabo bari kumwe binjiye mu Rwanda baciye mu kagezi kitwa Umuyanja. Muri icyo gihe mu mwaka w'1982 James Kabarebe ageze mu nkambi zacumbikiwemo izo mpunzi z'abanyarwanda mu gihugu cyabo, yabonye atabasha kuhaba kubera imibereho mibi abanyarwanda bahashyizwe bari babaye. Ikindi kandi yari umusore rwose utakwemera kuguma aho ngaho. Aho niho rero yahise afata icyemezo cyo gusubira muri Uganda, maze mu rugendo ruruhanije kandi rugoranye abasha kongera kwambuka umupaka maze yerekeza mu murwa mukuru Kampala, aho yahuriye na bamwe mu bagabo bashakiraga NRA ya Yoweri Kaguta Museveni abarwanyi. Aba rero nibo bamutwaye bamugeza mu birindiro bya NRA, aho yatangiriye urugendo rwe nk'umusirikare. Aho rero niho yagize uruhare rukomeye kimwe n'abandi basore b'abanyarwanda bari bararahiriye kubohora Uganda, ariko bose intego yari imwe, kwari uko babanza kubohora Uganda bakazakurikizaho u Rwanda. Mu mushinga n'icyerekezo byo kuzabohora u Rwanda byari byararemwe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame afatanyije n'umusangirangendo we n'inshuti ye magara Fred Gisa Rwigema. Uretse James Kabarebe, intambara ya NRA
yo kubohora Uganda yagizwemo uruhare rukomeye n'abanyarwanda benshi, kuko ubwo umujyi wa Kampala urigarurwaga n'ingabo za NRA ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa mbere mu 1986. Mu ngabo za NRA hari harimo abanyarwanda benshi. Nyuma y'intambara yo kubohora Uganda, General James Kabarebe yakoze mu ishami ry'ubutasi bw'igisirikare cya Uganda, aho yabaye umwe mu bantu babaye iruhande rwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame muri Uganda. Iki gihe uwari umuyobozi we yari nyakubahwa Perezida wa Repubulika, wabaye mu bayobozi b'inzego z'ubutasi mu gisirikare cya Uganda igihe kirekire. Nyuma y'akazi ke n'ubuzima bwe muri Uganda, General James Kabarebe yagize uruhare rukomeye mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, aho yazanye n'izindi ngabo za RPF Inkotanyi zari zishamikiye ku muryango wa RPF Inkotanyi mu rugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 mu 1990. Uru rugamba rugitangira, General James Kabarebe yabaye umusirikare usanzwe, ararwana aho yarwanye mu bice bya za Nyagatare mu minsi ya mbere y'urugamba kuko yari ahazi, ndetse akaba yari yarigeze kuhaza mu myaka ya za 80 gusura nyina wabo nakubwiye, ndetse mu minsi ya mbere y'urugamba yanabaye umwe mu basirikare bari bayoboye ikigo cy'imyitozo training wing cy'ingabo za RPF Inkotanyi cyari gishinze mu kibaya cya Namuhemure munsi y'umusozi wa Namuhemure. Gusa nyuma yaho Inkotanyi za RPF zitangije urugamba, mu isura nshya General James Kabarebe yabaye hafi cyane iyo wari umugabo mukuru w'ingabo za RPF Inkotanyi General Major Paul Kagame, yayoboye urugamba rwo kubohora u Rwanda kuva mu 1990 asimbuye General Major Fred Gisa Rwigema wari umaze kubura ubuzima ayoboye urwo rugamba kugeza bahoye u Rwanda mu 1994. Inyandiko zitandukanye zigaragaza ko James Kabarebe yabaye umunyamabanga wihariye wa Paul Kagame, ndetse akaba yaranashinzwe umutekano we mu gihe cy'intambara, kuko General James Kabarebe niwe wari umuyobozi cyangwa kamanda wa bato yitwaga High Command Unity, yari ishinzwe kurinda igice cyo ku Murindi cyari kirimo ibirindiro bikuru bya RPF Inkotanyi ndetse n'icyicaro gikuru cy'umuryango wa RPF Inkotanyi. Ndetse aha ku Murindi naho General Major Paul Kagame wari umugaba mukuru w'ingabo za RPF Inkotanyi yari atuye mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu. Iyi unit yari ishinzwe umutekano ku Murindi, ni nayo yahise ivamo umukuru w'abarinda umukuru w'igihugu w'u Rwanda n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu Republican Guard nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu rwari rurangiye. Ndetse nk'umunyamabanga w'umugaba mukuru w'ingabo, General James Kabarebe ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 mu 1994 niwe wakiriye telefone ya retired Lieutenant General Charles Kayonga wari uyoboye ingabo zo muri bato ya 3 y'ingabo 600 zari muri Sendai i Kigali, yamumenyeshaga ko hari amakuru yaravanye mu bayobozi bakuru b'ingabo z'umuryango w'abibumbye MINUAR bivuga ko Perezida Habyarimana amaze gupfa. Mu buryo buzwi neza, retired General James Kabarebe niwe wabwiye Perezida Kagame ko indege ya Habyarimana yari imaze kugabwaho igitero kikanamuhitana, ndetse rwose ibi yigeze kubigarukaho ubwo yatangaga ikiganiro muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Retired General James Kabarebe yabigarutse agaruka ku buryo yagiye kubwiranya kwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ibyo amakuru yari yakiriye. Ikindi kandi Retired General James Kabarebe na batayo ye ya High Command yari ayoboye, uretse kumenya umutekano w'umugaba mukuru w'ingabo za RPF Inkotanyi, yanagize uruhare rukomeye mu rugamba rwo guhagarika jenoside, by'umwihariko gufata umujyi wa Kigali, kuko nk'ubwo ubwiye batayo ya High Command yashingaga ibirindiro bikuru byayo imusha, ari naho umugaba mukuru w'ingabo za RPF Inkotanyi General Major Paul Kagame yari arimo ayoborera urugamba rwo guhagarika jenoside, by'umwihariko rwo gufata umujyi wa Kigali. Iyi batayo yatanze umusada ukomeye mu rugamba rwo kwigarurira umujyi wa Kigali, by'umwihariko muri operasiyo yo gutabara abatutsi bari muri St Paul, aho iyi unit ya High Command yari iyobowe na General James Kabarebe yari mu bice bya Bumbogo na Gikomero buri mu karere ka Gasabo, yatanze umusada ukomeye muri iki gikorwa. Iyi ni operasiyo yakozwe n'ingabo zari ziri muri batayo ya Bravo. Iyi operasiyo ikaba yari iyobowe na Colonel Tumwime Jacob wabohoye abatutsi basaga 2,000 bari muri St Paul. Mu buryo amateka azi neza, uruhare rwa Retired General James Kabarebe mu rugamba rwo kubohora igihugu rurahambaye, ndetse n'amateka araruzi uko byageze mu mwaka w'1994 afite ipeti rya Colonel. Ubunararibonye yavanye mu rugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside, ndetse no kuba iruhande rwa Perezida Paul Kagame biri mu byamuhinduye umusirikare w'igitangaza isi yamenye nk'uko yabigaragaje kugeza agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ibi byose byanamaye ubushobozi bwo kugira uruhare mu zindi ntambara zakurikiyeho zari zigamije gushakira ituze n'umutekano urambye kandi usesuye u Rwanda n'Abanyarwanda. Nkivuga ibi, buri wese wumvaho Retired General James Kabarebe batanga ibiganiro cyangwa se abandi bamugarukaho atekereza intambara yiswe ya mbere kuri Kongo yo kuva mu kwa 10 1996 kugeza mu kwa 5 1997. Iki gihe ingabo zishyize hamwe mu ihuriro ryiswe AFDR, Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, zari ziyobowe na Laurent Désiré Kabila, zatangizaga intambara ku butegetsi bwa Marshal Mobutu Sese Seko bagamije kubukuraho Burundi. Muri iyi ntambara Kabila yari ashyigikiwe n'ibihugu bitandukanye byarimo u Rwanda, Uganda n'u Burundi, ndetse n'ibindi bitandukanye byarimo Angola na Congo Brazzaville.
rero nubwo AFDL yari iyobowe na Kabila akaba ari nawe wayivugiraga mu rwego rwa politike n'itangazamakuru, ariko ku rundi ruhande akazi ka gisirikare no kuyobora ingabo za AFDL ku rugamba byose byakozwe na Retired General James Kabarebe. ndi gukubwira muri iki kiganiro, General James Kabarebe n'abasore yari ayoboye ku muvuduko uri hejuru no mu buhanga bwa gisirikare ntagereranywa, byamutwaye amezi 6 yonyine yo kuba ageze mu birometero bisaga 2500 byo kuva i Goma ukajya Kinshasa n'amaguru. Retired General James Kabarebe ayoboye ingabo za AFDL yahagije igisirikare cy'abazahirwa ba Mobutu, barumirwa barahunga kugeza Mobutu hahuruje umutwe kabuhariwe w'abasirikare b'ibikomerezwa bamurindiraga umutekano, babaga mu itsinda ryiswe Division Spéciale Présidentielle bamamaye ku izina ry'aba DSP, bari barahinduwe ibitangaza n'ibyamamare muri Afurika. Aba rero imbere y'ubuhanganye na taktike z'intambara za General James Kabarebe bacishijwe bugufi, batsindwa bisuzuguritse no kurwana birabacanga, maze abazahirwa bibarenze bahitamo kwiruka barihungira. Marshal w'umuzahirwa Mobutu ntako atagize ngo yivane imbere y'ingabo za AFDL, ariko bimubana iyanga kugezaho yakoresheje tekinike zamuhaye intsinzi igihe kirekire zo kuzana abacanshuro b'Abafaransa n'Ababiligi kuko yagiye abikora mu myaka ya za 60, 70 na 80. Aba bacanshuro imbere y'ingabo zifite amabwiriza n'umurongo wa General James Kabarebe, abacanshuro ntibigeze barwana, ahubwo bahise bakuramo akabo karenge nabo barahunga. Ibi mu buryo buzwi neza byabaye ubwo uwo mujyi wa Kisangani wafatwaga, abacanshuro bakubise amaso ingabo za AFDL bashyira hasi intwaro barihungira. Retired General Kabarebe amaze gufata Kisangani ntiyahaye umwanya na muke Mobutu n'ingabo ze wo kuruhuka no guhumeka, ahubwo yahise atangiza ibitero biremereye ku mujyi wa Kinshasa, ndetse uwo mujyi ingabo yari ayoboye zibigarura ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatanu mu 1997. ubwo ingabo za Retired General James Kabarebe zarimo zegera umujyi wa Kinshasa. Marshal Mobutu icyubahiro cye cyamushize hareba, maze afata umwanzuro wo guhunga igihugu cye. Yategetse imyaka 32 akakita izina ubwe ku giti cye ariryo rya Zaire, kaberana kibayemo ubuzima bwe bw'irahari ridasanzwe ikeshaga ubukungu karemano bw'iyo Zaire nye. Ariko nyine ku yindi nshuro ingabo zari ziyobowe na Retired General James Kabarebe zari zishyize iherezo kuri ubwo buhangange. Intsinzi ya gisirikare ya AFDL yahise inageza Laurent Désiré Kabila ku butegetsi bwa Zaire, ahita anahindura izina ry'igihugu arivana kuri Zaire akita Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifite kugeza uyu munsi. Mu gihe Kinshasa yafatwaga, Laurent Désiré Kabila yari ibereye Lubumbashi, nuko General James Kabarebe ubwe niwe wamuhamagaye kuri telefone ikoresha satellite amubwira ko Kinshasa yafashwe. Ngo icyo gihe Kabila yahise yitera ku bitugu bya Retired Major General Eric Murokore bari kumwe, maze mu byishimo byinshi arasakuza ati mbaye president. Nyuma yo kwigarura umujyi wa Kinshasa, General Kabarebe yarasoje iki gihugu cye cy'amavuko cyamwifuzagaho, kuko muri urwo rugamba mu buryo budasubirwaho yasenye umutwe w'abarwanyi bagera ku 500 bari baratojwe mu burasirazuba bwa Kongo, bari bagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, aho bari barahinduye inkambi ya Mugunga ibirindiro byabo bikuru. Uretse gusenya ibirindiro by'abarwanyi, bari biganjemo abahoze ari ingabo za FARC, interahamwe n'impuzamugambi. Intsinzi ya Retired General James Kabarebe yanatumye abanyarwanda babarirwa muri miliyoni bongera gutahuka ku butaka bw'abasokuruza. Ibi nyine nuko hari abo byari byarabereye ingorabahizi, kubera ko bari barafashwe bugwate n'ingabo zasize zitsembye abatutsi mu Rwanda ubufasha bwa Marshal Mobutu. Rero kuba Retired General James Kabarebe n'igisirikare yari ayoboye bari barabashije gutsinda Mobutu n'igisirikare cye cya FARC, byatumye abanyarwanda benshi bongera kugira ubwigenge no kwishyira ukizana batamurwa babyaye. Ku rundi ruhande Kinshasa, Laurent Désiré Kabila yashimye serivisi z'agatangaza General James Kabarebe yamuhaye, maze amugira umugaba mukuru w'ingabo za Kongo zari zikiri nshyashya. Laurent Désiré Kabila yagize Retired General James Kabarebe umugaba mukuru w'ingabo mu kwezi kwa 11 1997, ubwo yari amaze gushwana na Masasu Nindaga bafatanyije kwirukana Mobutu ndetse anamuvana ku nshingano zo kuba umugaba mukuru w'ingabo za Kongo. Icyo gihe Laurent Désiré Kabila yatakambiye Perezida Paul Kagame wari Vice President icyo gihe ngamuhe James Kabarebe amuyoborera ingabo. Bisa naho nta kwibeshya kwari mu kugira Retired General James Kabarebe umugabo mukuru w'ingabo, kuko n'ubundi abari bagize igisirikare cya Kabila ba FDL kandi niwe wari ubayoboye mu ntambara. Mu buryo buzwi neza rero Retired James Kabarebe niwe watangiye kurema igisirikare cya Kongo. Nyuma y'amezi make ari muri izi nshingano nk'umugabo mukuru w'ingabo za Kongo, Laurent Désiré Kabila yashwanye n'abari baramuhaye inkunga yose ishoboka akagera ku butegetsi. Abo bari abamufashije mu ntambara hari by'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda. Kabila amaze gushwana n'u Rwanda na Uganda ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 7 mu 1998, hahise yambura James Kabarebe inshingano zo kuyobora ingabo ze, amusimbuza General Celestin Kifwa wari muramu we, ndetse anirukana ingabo z'u Rwanda zari ku butaka bwa Kongo.
Ibi byahise biba intandaro y'intambara ya kabiri ya Kongo, aho nanone Kabarebe yayoboye ingabo z'u Rwanda na Uganda mu cyiswe Operation Kitona, yazamuye izina rye akarigeza mu bushorishori bw'amazina y'abandi bajenerali b'ibitangaza babayeho mwese. Iyo Operation Kitona ni igikorwa cya gisirikare cy'ingabo z'u Rwanda na Uganda zashakaga kwigarura umujyi wa Kinshasa ku nshuro ya kabiri. Ibi byatewe n'uko hari amakuru ivuga ko Kabila yashakaga gutera u Rwanda. Iyo operation rero yabayeho igamije kumutanga, ahubwo akaba ari gutera. Ni operation yahawe n'ubundi Retired General James Kabarebe ngayobora. Iyo operation ihambaye yatangiye ubw'ingabo z'u Rwanda na Uganda zigera kuri 800 zari muri operation ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 8 mu gisha 1998 zageze ku kibuga cy'indege cya Goma, zafata indege yari irimo abagenzi maze bavanwamo, maze izi ngabo zari ziyobowe na James Kabarebe zijyamiragurutswa izivana mu mujyi wa Goma izijyana mu birometero 2000 ku kibuga cy'indege cya Kitona mu birometero 500 uvuye mu mujyi wa Kinshasa. Iki gihe ku mabwiriza ya General James Kabarebe, izi ngabo zahise zitangira ibitero bihambaye ku mujyi wa Kinshasa, zagurutse ku nyanja ya Atlantique mu nzira zagiye zigarura imijyi myinshi zikomeza zijya Kinshasa. Urundi ruhande Laurent Désiré Kabila yumvise ko abanyarwanda bari bayobowe na Retired General James Kabarebe bari mu nzira bamusanga Kinshasa, kandi akaba yarabizi neza anasobanukiwe uwo Kabarebe yari we. Yahise agira ubwoba maze ako kanya ahita afumya marahunga hagana hitwa Lubumbashi. Iki gihe Kabila yahise ahindukirira ibihugu byo mu muryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC, arabitakambira ngo bamutabare bamukize abanyarwanda. Icyo gihe yarahiriye ko umutabara wese ahita amugabiza ibirombe bya zahabu na diyama ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo nyine ako kanya ibihugu bya Angola, Zimbabwe na Namibia bihita byemeza gutabara. Ako kanya rero mu rugendo rugana Kinshasa, izi ngabo zari ziyobowe na James Kabarebe zahuye n'akazi gakomeye k'ingabo za Angola, Zimbabwe ndetse na Namibia, maze mu rugamba ruhambaye rubu rugamba ingabo z'u Rwanda zirwanaho bikomeye kugeza zisigaranye amahitamo amwe yonyine yo gusubira inyuma aho kwitanga mu maboko y'umwanzi. Mu kwezi kwa 9 hagati mu mwaka w'1998 nibwo James Kabarebe yafashe icyemezo cyo kujyana n'ingabo ze ahantu hari korohera indege zari guturuka i Kigali kugira ngo zibashe gutwara abasirikare bari muri iyi ntambara zibasubize mu rugo. Mu bice hafi ya byose Kabarebe yari yugarijwe n'ingabo za Angola, Zimbabwe na Namibia. Icyo gihe rero nibwo yafashe icyemezo cyo kujyana ingabo ze mu gace ko muri Angola kitwa Makwela de Zombo, hari ikibuga cy'indege gitoya cyari kwifashishwa mu gucyuriza ingabo. James Kabarebe yagiye imbere ingabo ze maze baca mu mashyamba, imisozi n'ibibaya berekeza muri Angola. Aho bageze ku kibuga cy'indege cya Makwela de Zombo, bahasanga ingabo za Angola zari zirinze iki kibuga, ariko ingabo za General James Kabarebe mu buryo bwihuse zahise zikubita inshuro abasirikare ba Angola maze bigarurira iki kibuga cy'indege. Gusa izi ngabo za Kabarebe zimaze kwigarurira iki kibuga cy'indege zasanze cyarangiritse bikomeye, maze zifata igihe cyo kugisana bifashishije ibikoresho by'ubwubatsi byarimo za sima n'ibindi bikenerwa byatwarwaga n'utudege duto byavanwaga i Kigali bikagezwa Makwela de Zombo. Ibi byose byarakozwe maze ikibuga cy'indege cyongerwaho metero zisaga 1000 z'uburebure, kiranatunganywa neza ku buryo cyanashyizweho amatara yashoboraga gutuma cyakoreshwa nijoro. Iki ni igikorwa cyatwaye izi ngabo amezi agera kuri 3, maze bigeze mu kwa 12 1998 indege nini ziturutse i Kigali zatangiye kubasha kugera kuri iki kibuga, maze zitangira gutwara abasirikare b'u Rwanda zibagarura i Kigali, ndetse izindi ngabo nkeya z'abanya-Uganda zijyanwa i Kampala. Iyo operation Kitona rero yabaye y'agatangaza ntagereranywa, hashingiwe ku buryo ingabo z'u Rwanda zari zigoswe n'umwanzi zabashije kwikura muri uwo mutego zikagana ku butaka bw'umwanzi muri Angola, zigafata ikibuga cy'indege zikakirinda, zikanagisana zifashishije ibikoresho byaturukaga i Kigali, kugeza ikibuga kibashije kwakira indege nini za rutura zaje gucyura abasirikare b'abanyarwanda ndetse n'abanya-Uganda, ku buryo byageze kuri Noheli yo mu 1998 ingabo zose zaramaze gutaha. Iki gikorwa cya Operation Kitona cyabaye gishyashya mu matwi y'abantu, kuko uburyo cyakozwemo nuko ingabo z'u Rwanda zabashije kwirwanaho ushobora kubyumva ukagira ngo ni filime. Ibi ni nabyo byatumye iyo Operation Kitona ikigwa mu mashuri ya gisirikare atandukanye mu isi kubera ubuhanga ntagereranywa kandi bw'agatangaza bwagaragajwe n'ingabo z'u Rwanda zanze kwitanga mu maboko y'umwanzi mu gihe zari zugarijwe, ahubwo zigahitamo gukora ibishoboka byose ngo zikure mu mutego kandi zikabikora. Muri iki gikorwa cya gisirikare ingabo z'u Rwanda zari kumwe n'iza Uganda zari ziyobowe na James Kabarebe ku buryo bwabyo. Kubera iki gikorwa cya gisirikare izina rye rigishashagirana mu mpinga y'amazina y'abasirikare b'ibyamamare bakoze amateka yihariye mu kuyobora intambara zitandukanye mu isi. Nyuma y'intambara y'iki gikorwa cya Operation Kitona, James Kabarebe yagarutse mu Rwanda maze ahabwa izindi nshingano, aho mu mwaka w'2000 yahawe inshingano zo kuba umugaba mukuru w'ingabo wungirije w'igisirikare cy'u Rwanda RPA, asimbuye Retired Major General Frank Mugambage wagizwe umuyobozi wa polisi y'igihugu yari ikimara gushingwa muri ibyo bihe.
ndetse nyuma y'ahangaha nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda yazamuye James Kabarebe amuha ipeti rya generali ndetse anamuha inshingano nshya zo kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF kuva mu kwa 10 2022. Iri zina rya RDF ryari rishya kuko ubundi igisirikare cy'u Rwanda cyitwaga RPA kugeza mu 2002. Izi ni inshingano General James Kabarebe yakoze kugeza ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 4 mu 2010. Iki gihe yahawe izindi nshingano zo kuba minisitiri w'ingabo mu Rwanda, nabwo yakoze imyaka 8 kugeza ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa 10 muri 2018, ubwo noneho yagirwaga umujyanama wihariye wa perezida Paul Kagame mu bijyanye n'umutekano. Izi ni inshingano yakoze kugeza tariki 30 y'ukwezi kwa 8 2023, ubwo yemererwaga na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Ku rundi ruhande, mu buzima bwihariye General James Kabarebe yagaragaye kenshi mu bikorwa bya siporo, by'umwihariko mu ikipe y'umupira w'amaguru y'igisirikare cy'u Rwanda APRFC, aho yabaye perezida w'ikirenga igihe kirekire. Ni umwe mu bantu bazwi cyane utanga ibiganiro byinshi ku rubyiruko n'ahandi hatandukanye, ku buryo benshi bamugarukaho bagaragaza ko bamwishimira mu buryo akoresha aganira, by'umwihariko yavuga amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu. Ibyo ni kimwe mu by'abantu bamumenyeho kandi bamukundira. James Kabarebe yashakanye na Esperance Mudenge, babyaranye abana barimo umuhungu we Sunday Kabarebe, umukobwa w'uburanga ndetse w'umunyamideli utigisa imbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa wa General James Kabarebe akurikirwa n'abarenga 17,000 kuri Instagram. Ikindi wamenya kubera ibigwi n'amateka afite nk'umujenerali w'ibikorwa ntagereranywa, Retired General James Kabarebe afite imidari myinshi ishashagirana ku myenda ye ya gisirikare kubera ibikorwa by'indashyikirwa yakoze nk'umusirikare. Muri iyi midari itamirije izina rye harimo umudari wo kubohora u Rwanda, utibagiwe n'umudari wo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Uretse n'ingi hari n'indi midari myinshi afite nk'umusirikare w'umunyabigwi bihambaye. Uyu munsi izina James Kabarebe uretse n'abanyarwanda no mu banyamahanga izina bazi neza kubera ibigwi birikikije. Retired General James Kabarebe yabaye ku gasongero igihe cyose kugeza agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Uyu nguyu akaba yarajyanye icyubahiro yemye mu ishusho y'umujenerali wakoze akazi gahambaye mu kubohora no kubaka u Rwanda, kandi nta na rimwe amateka azigera yibagirwa serivisi zihambaye yahaye u Rwanda. General James Kabarebe yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru afite ibyihariye birimo kuba yarabaye umusirikare w'ibihugu bitatu birimo Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, kandi muri ibi bihugu akaba yarabaye umugaba mukuru w'ingabo w'ibihugu bibiri bitandukanye hari by'u Rwanda na Kongo. Uyu mugabo n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ubutwererane bw'akarere.